Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite kiwa na jioni njema narua iri Jumatano amu nacio ni tariki 12 mweri ni jwa 11 mwaka ni 2025 ni nkatho cia mwanya kiriwe amu we ni otwethetie nyumba nteto iri na igweta na ukithia gikabo gia siasa gutuika nakio ni mutaratara na mupango jwa gisiasa jura na jujure na mururumo jo monene ekatetune ka Amiro na kimonimoni bakiuga this is where the conversation begins kiri Meru TV onbetawa kabwe mudharimi turi na muthoyo wa gisiasa mugeni wetu ni Abraham Mubishi akaira agitutetheria kuthoya na arua turi thoya siasa cia one term na two term katetune ka Meru nonete siasa muno abunge bagithirunka gunto dena bakina rwimbo fulani na bagiukiria biara bianaona iguru ruone tukethira tukimurika yegi siasa iu na narua munino rais Professor Kithure Kindiki agitaga arune na abunge na atongiria kuma Mount Kenya na bakiunana kiara yeye mwerekera jwa siasa na background iri kiriwe ukethira gatwariria kiri mitandao kina Facebook at Meru TV Kenya na YouTube at Meru TV Kenya ugiri twira atiri ground inasemaje ni one term kana ni two term na nonto boy ground ikuga bo kuringana na maoni jaku jara ukethira ukiruta kiri mitandao ya kisasa. Karibu sana bwana Abraham kiri gikabo kia siasa ni Meru TV. Thank you so much bwana Mularimi no twakwithirwa wiri na ni muthe ugorobu bwana Arua ngocokia nkatho no twaku na kinya no to management nzima ya Meru TV no twakwithirwa abonete pwagiri ugorobu bwana Arua mithodi na abwe ndene mitambo iji mite kumono na mitambo ire yaragia nteto tsararuko nteto kuno uria cikari na inkwirigira ugorobu bwana Arua tukethwa turi na kanya gakega kagutethia mumiru mwenzetu kwithirwa akimenyaga tumite nderiku na twitite nderiku no mbuga ijumu tujwetu jogoro bwana Arua kwithirwa teka tujite kurungama msimamo jwa siasa tuga twinde kande katugurania atiri twitite Jamiru abunge batwikitie u MCs beto batwikitie u au batirite ri tukwanda ja gutukinyara tubatere gwita Tamiru kwou hibwega no tukwithirwa mpete kanya gaka Sure na inkwirigira mantu kathongoma na kiura gutegerete Abraham Mubichi no ibo bwega Abraham Mubichi ni mwana wa mukruita wa Joseph Mtochebere atiari ntore ne itagwa Ribui ndene aruire location akathomera Ribui primary ageta Chuka Boys High School kaumau ageta Nairobi akaritanga ngugi in different companies ageta Teachers Training College akathoma kaumau akambagwita ngugi ne inge cia companies agacoka ageta college tairia akarita akathithia mantu ja political analysis diploma level na kumau neni ojo ndingugine cia kwa pitangu cia kwa na ngiritaga ngiandikaga mantu ja siasa in different forums na kinya tukiona forum jeje ya TV station radio station tugeta tukaria 1 2 3 kenda miru betu bethagura na bo bagitanagia na ndiguru ria gwita bate gwita guthikira tu nteto na no kumenya wana Mutharimi ndetere ntukwe mwanto amwe ndethira ndaka ikiri Jamira twaria mantu ja muntu mwe musiasa wetu muthaka mbira ugute kumenya akari ndamuria wina facts cha mantu jau ambira kila mtu akuga but vizuri ndari na clip nda save it thimu nekwa ndamwita ndamwira othikira clip he was very ashamed no ntui aithikira ire ikuringwa ni antu na au bakiria mira yao na bakitia biashara ciao na so kurigiria antu bagijaga na chances chau cia kwa shame no twakwithwa bakoroneria nteto na au ibwega mono no twabukethaira bwina forums chaiji tugetania na nteto mpari ore ikari ore ikwan
phone na uria tuku passive ni wike judgment tuku igiri tu kenda na ndi mtu wothe akethairwo akimenyaga siasa status ya siasa Meru ni ikuma gwita na narua tongeria kuma kathetune ka Meru bario abunge ni baikinyerie garo ni rais aba monino rais DP Kindiki bakiunana kiara kiriyara yethirite agitokinyera yegiwiti na mbere county ya Meru na of course Mount Kenya region nontu nwe DP Kindiki nwe Kiman wa thirikari Kenya Kwanza kiri Mount Kenya kana kiri Murima itagari riu ria abunge kwithira narua bagita garone kungana amoni yaku ni move iriko ya gisiasa kana ni mbibi kurua. What is cooking? Well, Udharimi, I would say one thing. Kuthigi into kinene okira kirio i political survival. Mtu onde is political survival. Remember, tukachoka nyuma nini last year kwari na Gen Z uprising iba tangazire barauga all existing MPs batangazira one term. Na baraona ni austerity nene ke these MPs. Na these MPs ibagire ogwamo bamwe baramba nya kura the ground bareta gwicitha Nairobi no tu ikwari gukurura. So nande ibaguchwa njira ya guchoka naja mashinani. Na of course kenda bachoka no kumeno mwanka bete baejane memorandum narea bachuirwe kantu gakwija gwa peace the electorate na ground. So thega kuri a very big deal rio lakini all the same ugatega the political wave nationally Kindiki na ukarajati na future a bright future non to president analysis chendene na ikithigwe na kuona voter baggage ya Kindiki ni kunyira ya bangi bayome ndeu na especially fununu ira nyingi iriugai na kuigwa ina intention ya kupropose Gladys wangethirwa ri running mate we come 2027 na tugachiuria atiri if that happens Kindiki akaetande akagwana. So again antubaba no mwanka bete ba strategize uria bagekira president pressure kenda ikikinya 2027 ethero akimenyaga akaringithia Kindiki na kunde gugwithate kukwinyanga. So political weapon to me that language ya kugeria ku defend their seats on one side na the deputy president on the other side. And Meru at least etikeje kuingi kumarua kaome monono ntu nukuona still kwina wivije ya Rigathi Gachagua ya one term na nukuona most of the people around the mountain ibagukaraja bakugoruterwa although tugatega nakuo ni gwita ikiwiva ni gwita kindundwa. Sure. So na aja kwina balancing effect. Tugekira pressure ndeji kwa one term mono ndeji kwa two term gukugwa. Tugekira pressure kwa two term mono na kukandere nge gukugwa. So as the MPs, as the leaders, political leaders of Meru no mwanka bakarenthi borani inde tugeta kenda twithwa twina future no tugategera bwana Mutharimi ukagera methombe kabera bere katuri. One time wage movement nitite kithira na ngitegera personally 2027 yetethirwa ina power ina force ira ya ku decide kwina presidential candidate no akuruke uba kuga no benge President Ruto
no mwanka bethirwe bari na another weapon, mbinu ingi gatumari Kimiru Kenya, mbinu ingi ya kutumira ya kuconvince electorate still over stick on that movement. So mwanka thaa ici ojo Karigathi na karite jaremi ku design political vehicle isiasa. Indi political vehicle keti kiama kia DCP. Okay, political vehicle in the sense tie kiama. Ni what is he offering on the table? What is he bringing on the table? No ndorwe imbiuretete ariugai kwinga Ruto kuchwira antu bakwa ba mountain. To be fair, kethira ni muthikirite bwega na baraba kwarekerero tere rwa United Opposition bario Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Fred Matiang'i, George Natembeya ore gavana Trans Nzoia, Eugene Wamalwa mutongeri wa DAP kana DAP Kenya, bariga for change to happen lazima kwethire kuri na mogaruku ya utongeria. So as such na inyani mbugo inyani ngota ta Abraham mbuga exactly for any change to happen no mwako inya kuina Mwenga. What next? Tell us what we expect after Komwenga. Sure. Show us what we expect after Komwenga. Nio ndito ingini eu nio ofeu package eu nio kugai bare migo turetera. Na igyo kyo utuma ba politically within the mountain. No Ruto eja na kuijana gintu tangible wa bera kuburetera shanko buretera affordable housing kubwakira barabara these and these kubuthitheria MBCD abuna ndiri. Okay, that we are expecting anything from your heart not to put in that ability, political ability. Lakini imito kuona different kuma Ruto, I mean kuma kiri these are one-term movement ila tutirona Ruto na two-term movement chiatu ila tunobeteu. Ya mbere torokera kiri mantigie siasa cia Meru no tunagwa mu turitegera siasa cia two term one term kiri county ya Meru inde kwi prediction kenda othithia na inya ukimurika yegie political phase ya Mount Kenya East irio Meru, Tharaka na Embu na kuri by election ikaithira kithika tariki 27 mweri jwa 11 na niyo ikaithira litmus test ya ubabe wa kisiasa kiri munini wa rais Professor Kithure Kindiki na UDA iri na Leonard Muriuki ora nominee wa UDA, alafu kiri United Opposition bari na Newton Karish runguro kiama Ken Democratic Party DP ya bwana wa Anthony General Justin Muturi kiri baile ba kiri ubabe bobo wa kisiasa rutererwa United Opposition bari na Newton Karish rutererwa thirikari Kenya Kwanza na two-term movement bari na Leonard Muriuki prediction iku ya kithurano kiu kiri ubabe bobo wa kisiasa. Anton tuko iji batigete kuthura byama na ibatigete kuthura mirengo ya waves iba gutega development record ira mtu ari nayo na ngatega development record ya kule mbere north ya ntu bau bairi Karis has happened no tu Kinyau kabere na ari mutongeri oku na ndathikira siasa ciao bairinga aina a lot of
material things ya kugwetera antu iria abathithiritie no bakugitatia especially kuri antu kwi kamunda gatunyani ga public na akarwira gachoka so antu iba kuona ujo muntu to testete na tuona nini yagwe lakini ujo ungi nawe still nuja antu akenya twithine mwe nontu baba ingi ito inkia na ara tuonerwa kabecha itugiaga na ku on the other hand mbecha ichitori wonto kuria muno ina yitorwa anto iba kuogea gochiria kinyetha iba kuirwa ni Rigathi Ekureni lakini kura mpige kwingine mbecha ni karaja chie kaorogi kachio urire mbecha cia muntu nore maku mau hari so still so far kokethwa kwina hit lakini hit yeu nkona ikithiriria Karis no possibly ethirwe no kaimanji the winner. Reason being No ntuba kwithirwa is identifying more with the people there na kwithirwa ina ka record kagisia ka development igitari wari mutongeria na nuje na ari MCA igitari nene na actually that term MCA so na ndi na itete ngugi he was a performer na record you withdraw methone janto so I guess because of that Karis no ombe kushi na bwana Mubichi Karish akayoshinda kile kithurano kiki nini kia Bere North kiuthi kia siasa kiri Munini Rise na oriria kiama kia ODM bakumerera matagitiki kiawe nite kiuthi kiu agakethira gishinda. Is it a win? It's a loss to him. It's a loss. Na ketho ina kibarua gikinene could capture that ground. Ketho ina kibarua gikinene. So kiria akobatara ni agerie juchini atunyane giti kiu. Arego tunyana umenye nandi the political will ya antu ba Bere North na Embu Asaul ikenama bakona okay muntu uju the powerful na tombo muthingata tukaurirai still no kumenya kwina kat aspect kwire kwina yantu iba kuona ja kama mtu etite gutegwa 2027 na iba kuria twite turunga mio turirio turire au akiura turirio lakini hakuna ndio still nyande ngiteka kwiyobene ara betite mono nde nge kwa one time no tubarirwa tufukuze Kenya ibadilike waboria njenda ni gwa kauga njenda yetu kwanza ni kufukuza nani Kasongo to mau nandi chau jange tumenye kwau president deputy president abati go camp kure arwendu eu irendi to wikari nyethirwa okay ethirwa atiresto kiteburu kiuma njarene chia Karis ageri at least bethwe imagine yetenene imono antu bakona aje gukari nai na strength lakini ani guka bakaringwa na difference dinene umenye au kwina thina ke mukuru wetu sure na kire movement ya one term ni kwithirite kuri na nkirano gatigati ka kambi ijere kambi ya Fred Matiang'i daktari na kambi ya Gachagua nigo karaka bailiba na baraba bathingatite bati kwatanira as burako batiri kwithira gukionekana gwa karaka kwina nkirano gatigati ka thingati bao of course nontubwa the wit pengine ira Uhuru Kenyatta ithirite akiela nyuma ya Matiang'i indi kiriwe nukona nkirano gatigati ka Matiang'i na Gachagua kana the head of it all nukona ka one time movement ikethira ikigwatanira na kwithira kiruta one candidate urakaithira kinyangana na
Rais Ruto? Mutharimi kwina inya no nturi mbere inya tureta Matiang'i mbica ĩno katurete mbica ya Gachagua na Uhuru baratwire bai political antagonists na kurikana gutuma antu tukwarua na agua ngaruka Gachagua organize ngagwa kara I'm in front of a camera ndikwenda kujaria gwa kinyamo na ndikwa these two are fighting for the political kingship ya Mountain Region, lakini ri kwa Nandi ba ujo Gachagua ba kuthura na Ruto. Uhuru ona kuona opportunity ya kumobilize the mountain tumbe kuinga mtoriko. And remember from the word go na Ruja na Ruto kumo ai president Ruto ai deputy veja igitara campaign onania a very bitter battle buruna akioragia ati umwenda airinga campaign ya karinya giku ikenda enga arigerio ati gatonye na atonyere na atonya. Uhuru was not satisfied. Nukorika na akinengada power kethea nukorika na ugire I relinquish power but Raila remains my leader. So atiguira irua Ruto ari president na that being the case Gachagua engwa na opportunity ya gutumira that bitterness benga Ruto na in circles chiao batitwira inya Gen Z pricing by Nanjara chiao ku. Okay, Gen Z. To be fair, Gen Z by leaderless, troubleless, na kira bakinyaria actually ti political liberation. Kira bakinyaria muno ne economic liberation kana kwithire kuri na mogaruku mantu yige kiuchumi ba kiolotera mpangaratano yige uchumi nikyo muno giaithaira gikibakinyiria kana ki uthoyuboku kakure siasa bare nyuma ari mwejete othiria nkuria atiri gwakarata betau after that okay after that vision betau bakwa finance bill are they still in Kenya? Finance bill 2024 ethira did they achieve ekirekananio indi egotwika nontu bwa Raila Odinga the effect and the political witirainio akwethira at least kiumba gukam the voices ira ciari ciegukira and then kwethira kuri na crackdown ya mbio mbithi baba ingi bagita utorobo na kwelwa mateka kwethira indi the governmental activities kuriga na uthojibu kwa mutharimi ikwari na political hand na ikyo giatuma boru atiri what is your vision for Kenya after you remove the president bakarigwa nontui but bobo gintu inborn gintu bari kiri enda mfanye maandamano mumtoi. Okay, let me be fair urio kuga to them ndege igwita mbi nkuruki yau mbugwe let us give them the benefit of doubt to eweri no mwera they are impetus na ndito chokyo aja tuge atiri Uhuru iba gwatanire na Gachagua gitariu na ba tokwaria kimwe lakini ndibe tabakinya mwe Gachagua ethwana kwaria too much bathithia mantu jao bakiri Gachagua keja akaminya Uhuru de mapublic ile amwira wacha kuongea vile unaongea sana na no kwendia hii ruriro giko kendo rijo yingi
Gachagua atagirwe. So Uhuru ile kuona nandi ategona nara turete tutekinya nontu mtojo uria ndirerigirite tugetania nawe tuthikirie kiwi very strong akwambia nandi guchiendia. So ni athenka thithia agency jibabo kugweta tuchokete ibauga abo they proposed president Dinari Matiang'i. So Uhuru agafeel ngajukia mtu uju ngamu project ngamujukia project yakwa ngamunenkanira ge public agencies or identify with him more. Na ba identify with him more bagatuma kugena political wave yagatuma mtu uju gwitwa Ruto agite atia ainainwe. So kwina that antagonism ngichokia kiuria gia gwera twambiririe nontu Ruto I mean Uhuru na aronire Gachagua ati mutethia bakinyaria my leader remains this and this and the same at the same time Raila no unfortunately na aratutigire uri aringi tumira Raila. So ni angurumatia amwendie sponsor whatever the cost kenda nandi ujo ona wevuye gwe kwambia kundwindo chaure yambirite ujo gwitwa Gachagua either decide bagwatanire bete rugendo ruwa ikimwe kana bete omuntu kiagongi kiagwe bacemanirie nare tukiuga uno kumenya of course kulingana na sheria Gachagua na impeachment na unless something else happens from the court atiomba kurunga ma presidential candidate. Indi ata idira ke exhaust every means kire law kwithira ke ona ke otokeawe super nikyo ndauga atiri ndauga unless something else happens from the controls of the law. Sure. Lakini as per now atiomba na tugitegera rutire rungi rwa two term kuri na mbotonio ya broad based arrangement barani bamo batongeria ba ODM na asiasa ba ODM bara baithirite ba kigwata mbaru na kuringa njeki thirikari ya Kenya Kwanza nyuma ya nkethi katikati ka the late Right Honorable Raila Amolo Odinga na akidonate experts bareo ba CS Badi CS Wycliffe Oparanya CS Wadai na Hassan Joho na na indi nyuma ya gikuke Raila Odinga ODM nithirite iri na mugawanyiko na sauti nkurani cithirite ikiumira ede akiaria uri acting leader Oburu Odinga akiuga aitwe bandu turio mwanga 2027 yaginya 2027 tukaja tukinegotiate upya mantu igie aidha tuiki thirikari kana tuina thirikari kiri gutegera mantu igie tu tam kiama kia ODM kikarungama kana kikethira kina mpatho gatigati ka leaders na kethira ODM kethira kiaragana inya ya Rais William Ruto na brigade tutam kethira ikarite kiri kiuthi kia 2027. Recently Raila go pass na thikwa itwerwa ba ukarandi ba thithia pact ya kuga kenda betho ba thirikari ne no baerwe post yao ya deputy president batae gweu na ntiko meakethe ya pact yu ni iri okanete ono ntuitekwa in the public domain ifununu ingosi iyasi lakini whichever the way ougo kuga ODM Raila agokua it is not, things are not holding together anymore ukarija kuina kwaragana there is a lot of noise going on in the house Mbandi especially this gentleman senator wa Nairobi
Edwin Sifuna Edwin Sifuna na ore mwandiki munene wa kiama giki ODM umenya 100% I against kwethwa barimbi by the broad based government na by support thirikari ya Ruto asau wejagi family ya Odinga ibakuga bo they were left by Mzee in the government na bakakara au mwaka 2027 so mwaka u atachi athora na tumenya inde tutumba kuga ikwa Ruto tutemba kuga ikwa kivyao na tuchurie if the worst scenario comes Ruto erwe kwa heri jipange na sisi tujipange mukuru agasafa ni mwere nromba kienene nontu no kumenya voter numbers challenge new ikekabuge kinene magikiri toma kikuringa mtu boost ya gwita katinama lakini ande tugaciuria atiri abo bagaciathura ri baiga ngou nande as ODM beta ubomba guchinda baibonga keokarugika candidate no they need other regions so laiba bakarunga makivyao maybe no bajokie Mount Kenya very easily nonto Gachagua nande we is the market is waiting for anybody to buy him na no bajokie easily those are two main blocks to ataka Rift na area coast of course Hassan Joho na those vocal leaders from that area na baba tuire ba influence political stand ya coast for a long time bachoka kwao tuzo agutiwa kairi mbio kienine wenka Rift Valley eu batejokia bateringithia ekamba inkuone kamba kwina possibility ya Kalonzo na Matiang'i bagwata na bakavo indio Gachagua nontu bwakanywa kawe urikana Gachagua nya echomo no araugire we athe uchwagite kiria ucho ikwengai Ruto aigwe peni ure igirwa kumwinga ngogine kwou Ruto aina challenge uka ODM bakamwebera lakini Ruto nawe no uriko isa kima a strategist umwe kari muno mwanga thai na ije kwina that scenario na I'm telling you mthou atemami imbiche Ruto is willing to go in to undergo any cost any expense at least maintain ite nego gwenyana gwita to an extent ya kubera remember ODM ikiambirwa was the founder member na yava in the registers I have a number so kwe ogo kumbo kinya akona giko yango atiro akabera kurungu chokanja ODM batirunge konge ario so ana join the ODM anakuwa candidate wa ODM kwina sasa scenario nayo that case okay jokarikau umenye nande naku katharia unda na tharia unda te bonthe baketania no kwi bamwe regions imwe ikamwebera kwa still it's a challenge na either way it's a challenge na you need a miracle na ngugwa ukigweta yigie the third strategy irambikia gutumira ni kwithira ai candidate wa ODM akiberia mantu ya UDA nontu na wengo no ugire ndi founder member wa ODM na tugitegera yau yigi biama rutere rurwa two term mbere tutategera biama bira biekire one term movement united opposition DP Kindiki ari rungurwa
UDA Raudio. na tuwe party leader. Party leader ni rais na kiama ikia rais. Na ni tia kumbikia okara kethira UDA karaganwa amu DP Kindiki na batukithira giche da kiuthi kiawe kia chini ya maji ya kwithira arina kiama kiawe inya kiwata kirithia mabibi emero kirio kiama kia Nobel kiama kia Mbas kiama kia PNU na kiama kia UMP kimwe yakio kiribibi inge kwithira gikimwethia party leader kindaithira aina kira Gachagua wa kantare yake ama ibonto ntare na bageni power na ibonto ndari rais kwebelwa kire gite kia monini wa rais na au nio bagutegera ikyo kona nande baichwa kuringanira nonto of course Kindiki awari is very vulnerable kinya kenda kwira rujungu geta nonto atina that is strong back and support. So no mwanka aina ume baguchetha kandi yegwe takindiki. Akaasa ikafund mono waruto. Asa ikafund things will not work. Na ina bati kuibanga. Pachoke Nandi, that voice ikinyirei other tribes, at least aegwe backup. Uria, nukume mtu not Nandi, ndachuragia cha Nandi Ruto agachetha kio kandi uya kwa pengine Nandi Nandi aka auchoka kwa ODM kia makebera yotiwa gitena ngina nethe na ndu kumenya kiu na kia kiatharuka na kiatharuka te bonde baka muthingata na are nontu politics is a matter of interest o tegera ona interest yagu na ara witite ite address ko kebera wite na ngi na ari kwai addressed so Kindiki nontu na this as per now at least aina some little voice Embu Tharaka-Nithi na Meru. Na bati go take that advantage immediately. Sure. Na ngitegera advantage ira ago take na muno kiri Mount Kenya East agituika political face kiri siasa east ya Mount Kenya East ingo na tongeria baria bunge kuma Meru baraba ikinyithirie na arua garone ke bakiaranirie nwe ni bethirite bakithilunka gunto katetuneka Meru bagita na mbere ko muringira ndebe bamwe bao nyaiwe kwene bakiuga no Kindiki no Ruto na bakiuga ogatonga kaketo ukayotonga kwatonga itaya maoni yaku yegie abunge ba kuthilunka kiuthi kiu no backfire kiribo kana ni strategy ire kaithira ire na matunda Ruto bakwira they are misled. Ruto atira kwa kauga na atira wana kifua kachemagwa so bakauga kaba muthreaten akona antu baba tutinabo ambiri Nandi go scheme bwena ni untu raisi mono ithire aba sign line nekira mwera sign line team umeguru mwankani so ina possibility ya go backfire lakini that not withstanding sauti yau ni njaga mono nontu ni gukaria kana kao na bobongwa bagaikaria mabija bongwa iba kuigwa ground na ground ya Meru mwankatha iji tokiaragia ma 70% kethe ate bonde ebariuga wanta kiri thirikari kana kiri bunge
kuma iguru mwangathi kuma kirais mwanga MCA bonde ifagilia wote ifagilia 70% kile gicunjĩ kinene na gukiarura in convert in 2 years in 2 years kwina inya it can take some time. So what they need is a very strong political will. Baumene ora bejite nderiko nontu Meru nayo the simple dynamic ya kugarura Meru ikweja na kiwivu kiu tonete magita na magita bukethwa bwina biama very strong tabambasi barariku bukethwa bukiuga itue lakini kiwivu kikauma nderiko keka kethra Meru itugarukira itwitira ndeu kiwivu gieta twatiganirie chokora jambasi epakiro muthenya wou kira bakwenda ikiwivu but from kethi kiama kiu kikinere bachoke bagikire makuku maridi keje kina fozie nene baringe round Meru mweri jumwe kana iri ground igwe na Meru kuri na mboto itongeretie manto ya tutam ari on governor mutumanto edinkia senator Kadhuri Murongi abunge ba Meru bonde kenda ibethirite bakioneka bagithie lonka Meru ba kiringira debe manto yegie kendeke na thirikari ya Kenya Kwanza indi rutero rungi na rwa one term kana barabara ikire United Movement ya opposition ni ario mutogirio wa PNU Peter Gatira Omunya wari senator Mithika Linturi ni baithirite bailebau na former governor Kawira Mwangaza non-tubwa impeachment yake of course afilire ni Rais William Ruto aremere omuwata njara ikundi bibiele clashes cia siasa i one term two term nite uciona kiri atongerie ba nkorani ntakuga ati ndakwira ati mutharimi antu baba bari two term baliugire gurwa lakini nguna aja ekwe wite kwinama ili tog iguru itite uriku so they need a mechanism ya kwinama nare ba capture the voters at the ground. On the other hand, mtoja former governor kinyathai bitaita nau na antu kire antu nau tukararia nkageria kukaraya nko igwe kubathima ngaria tuja nkwaria bwei aga kakwini gwa maiga nontu mwekuru na tonyere antu na ground ine na bainde bamuiga kwa kethira ini kindiki na kethira ini this MPs caucus kancho amekurure twachwara tumwikira agakira na gatugwatia kwaria language imwe lakini kuka ou agetania na bagatira unu je gatira unya teka ikindogo rintu rino tumuthauthie kidogo lakini kuka ukethwa kwina scenario ya movement involve Kawira na Gatirau bagwatene u bagetira one term Meru is gone igwita it is gone iutonya kire opposition igwitakira opposition so bakaambigwa tuimbije bamwe bategete kamere abati gochwa a way of absorbing that lint kinyethe na impeachero na inambitanezi I know there is an offer she can be given na kaigwa na nde akwa pissed sure na mwerekeria mbira ndeka shetu ni kumatuka nontu bwa nteto cia thaithatu nkenda withira ukiruta ugambi boku bumuthia ireta wa parting shot
kana ugweta bura tutagweta na bure bwa bata kire muthikiri wetu yegi siasa cia 1 term 2 term. Ibwega muthikiri na ibwega kinya the whole management team na the presentation team ya Meru TV no twakwithirwa ntukwena arua bukumpa kanya tacemania na babu aja na twaraniria inkwirigira rwaria twaria irwaria rukethirwa ruri na uguni ndene ya mugongo wetu wa Meru ndienda kuga kwira antu betu wa Meru tutigeni kuthura mirengo ya mifumo wevu cha gisiasa imbije kinyathe ito kuga maybe the 9 MPs ba Meru ibane bonde kwe umwe kana bairi performer tutibati gutejaniria thani na ruko twati guthambia ruko twatiga thani kou tuthethen siasa cieso bandene Meru tukathikira o mutongeria wothe na tukaokanira tukarwa tukagerana maiga tukauganira mutongeria wothe eja kiribwi muthikire ni mweni time mwego abwe maono jagwe abwe perspectives cia gisiasa bona perspectives ni kubua give him a chance oha bona ite kubua then tachokia ni uri onge kubua bumwikire kanyene kagwe. Otherwise, bwana mutharimi kuga ibwega. Thank you very much. And I hope ukampa kanya kairi. Sure. Tugeta na mbere kumurika mwerekero siasa muno bora ntandishe gi siasa Meru igwita na mbere kwithira Shirina Mwangi mwingi. Amu ni bwega nontu bokweya na mbere nya mutegeri wetu ni bwega nontu bogita na mbere ko tutingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, mbushugiri nkatho barabu inde bukari kiri mitandao ya kinandi kigweta bairi bathatu baraba kwithirite batungatirite amukire Facebook @Meru TV Kenya, Corina Annabel Modoni, Julius Murega, David Dagarateri, Babu na Bangi baraba ko tutingatirite emoko emwe. Thank you very much nontu bwa gutwendi nyumba nteto itongeretie kathetuneka Meru na guthingatira gikabo kia siasa mbito akabo mutharimi inkwendere gorobu bwega ithingatite ni metha ya nteto kimenyethwa nteto kuma a Meru TV jara jethirite jari mashinani county ya Meru ithiro rina gorobu bwega. Thank you. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Jino waranire no bichichia Meru TV na There FM ukaiwa kule nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni yaku gukorokera email yetu eriani merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimu gukorokera 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya. Wooden, handcrafted furnished rooms. Through the windows a beautiful mountain view.
and the restaurant you taste, the world on your plate. Enjoy